Handak lai pa hafta sigi card reading ga pendulum ga happy din minarase ko pendulum se keno masum khanje hena khali ba poche karam ba matamda ya ba ya ge ko aduga haidi answer sina yes or no leigadra haibado dumaina haipetang yengse ko adu sida keno masum khanje ko haidi dak launa mind da laktraga su akoigi kai haini ngatang khanbiraga keno gumba tawbiyo ko possibly ene like possibly January or July gumba kai gumba January di loire ko July gumba kai gumba da khala jene ina khali ba poto ko chances ti leiba oina oiba do duga by Monday or Wednesday gumba hadi weekly thabak tawge khot ke haira gadi tumai tar ko si leire hamba pandum ge energy si leire duga hafta gi na card ki reading sa pedi minira se ma'am Handaki Haftagi card reading ngase ko Haftagi se ko gi ipo numit ki matung ina happy ngase ko hadi numai jung popa ning to ka popa le ko popa dai to ko ka se tarit ka tang thok se ko tarit sidagi arak arak pa hadi card amagi guidance so kai la ke habado adu dum ying minara se ko ado aham basile ko numai jing ning to ka ba leba popa yumsa kaisa sagon sen irai thangjo ko ka tarit sidagi ko aham bat numai jing dagi hawra se ko numai jing oina se lai se ketang sida lairi se harasine ko isha sida nungai taba khotaba mayam am lebda haido ko sungam taba to maka egi nungai taba mayam se hadi kanada haiduno kai haiduno haiju haireba loina hai tawsala thamjan ba khojan ba dumai tor la e ko aduga amana mu se laina ko hadi kai gumba eiga khangnari ba mi natraga eiga thabak tawminari ba mi hadi moina wa lot le ko le haraga so masa mathanda hadi somgi mamangda chongthora kani ko dum aina thiru draga so eigi partner no oiro eiga thabak tawmina ba mi no oiro ama oiro ko sida ki ba khotba nungai taba lairi ba mayam se ya ringai release ta holo sida ko nungai taba lairi na khalase wari watai shado piyo losalaga phumjalaga thamgano ko lithokhrga di yangi dana poche aduduna sisna ko gi numai jingi lere ko Ningthokaba is na sile se confusion se am lebado se hai tar confusion clarity am ide leita ba gi type ta pangkhan da khanjan ba khochan ba nungai taba mayam sina pik thalaga ma ka thabak ingkhang da bo da yamna obstacles pirakpa oina oiba ayet apan oiba aina kaino matawge haraga su tawba ngamda bodong sa wakhon nungai tramne na hadi pukning do changde ran silai se aduduna hadi kitang blindfolded tor lai se mi se maka hadi mamit punjale do mit to lokthokpa ma darkar se ngai gi magi makhut se one mai makhut se thori na punbati na te masa matan da punjan jara lebo do hadi masada yamna leba hadi aise phagera pharore ha baje isana help tawjagadamne ha ko silai se ko ado sida aise mai muthokre dum video se continue tawrase ko mai budi la ani ado kaino ko mathangi akhoi gi kaino yengase ko numaijing ningthokaba aduga mathangi kaino ko leiba pokpa ko leiba pokpa gi sida la aise ko hadi mi punba khotpa dumaina gumba lei ko ado thabak tawmina ba kana gani kitang positive oibo hafta oi ko handaki se ko positive oibo hafta oi thabeng khang tawro matamda yamna phaba odmai tor lai ko yumja kaisa ko mathangi se ko yumja kaisa gin se leise cheksel lo thaba inkhang to matam yam cheksel lo khudong thi ba khot ba kitang khudi thi ko la haiba le ko yari ngai cheksel laga di fane even chathok ko to ko phaw da mai tor cheksel bi ba ko sagon sen sin da yamna positive oina la e tawru ba thaba inkhang mai pa kani problems le ram ba kholama myam da loin do shan gi ba oina oiba do success lay positivity lay tawruba thabak ta mai pak pa mangol loiba khopa mai tar pi ri ko mina ga masa khangbi ba mina bebar to wiba khopi ba mai tar ko mathangi irai gi sinam lei no hadi sum thabak se sumoi sum oirak ta bai tamak ta hadi isai thanda sine tawning ta ba khoningak ta ba mai na khara phawri ba ije to roi ge da tu oge da kholage da admaina khan ba yade ko silai se ko hadi adum miyoi bane hadi dum yada de ke shule no mata no mati yara kanina adugi hope ta admaina tawbi ba haitar silai se ko hope thammo nungai ta ba khota mam se yari ngai chalhan bi ba ko aduga last ta keno ko ko gi thangje gi sina sida lei na ko hadi ahanaman gi wasu taw ko ahanaman gi wasu tabiyo aduga sida lei na ko hadi fazana hadi guidance gi matung ina follow tawbi ba khopi ba admaina gumba ma leire ko always emotionally kai gumba admaina chatpi ga no khotpi ga no na hai ko silai se adu sida leire handak hafta gi oina tarot card reading ma'am thank you